ngala po la University o Samoa nai pa nga mai New Zealand Australia Hawaii America Alaska me se foi tono ya pani nei te mitia o ngana foi na mo mai nei ia nei fa manuia nga lo lava io ko kere ka lewa o lungor ka ku maka mai ka pokala mengi ole masina ole vai sole te ni le tala mai ia saka putel e ova male limas fu valu afe tanga tsa sama te lungor pokala mele mai so mo mua okay io le la va solo tolu nei tanga mata tatu pokala ka meli o se io se numero tele foi mai o se ngang fi ole fi tanga tsa mata mo pokala ya ook te vai a te fi vai mai au ia bien fi make la fa so maka ya o me nga ye o le wingol nei tsa ya o le si mai foi o le tunu ia le fu ma tu fa tasi atu ma stu fine a Carmeli ia o ia le ia o se tasi o ho sol tatu por kalame mai sa pisi foi o ia ina ia so foi o tatu enrollment ia male mo mai so na va no le au se tasi ni o tamai tsa ila le o tatu por kalame ia nga fu ko visila mai le au le ia ko ia o le suyo por kalame ia tamai tsa ia Carmeli ia malo lava fa kai kele fu mo lo vongo ia malo fu lo sa lava ia so o angi me manga ia sa ku pun ngava ia so ka ko no sava ai atu e pe over Maleifua fe ia tatu tamaitia o ngale sa le tala mai le vai so tea ia and not only that ia mo fo isava no o mai fatasi le university mai o faculties SS ia ma centers o ma fai no mo popo ma mai le tatu NUS gym not only to cater for the students but o ma fai yang a fe lo ia si fai o ngale si fai o after a whole semester from teaching and not only that a big famalo I matua ma fa now fa tai lava mo le ona sai awa ia le tatu fa solonga o le tatu restala Fafta ile tu au mai manuia mai le foi se melanga sa tupunava yaso. Fafta te lava ia le fionga malo su e a lama male ufinga lenga. Ia ni foi ofisi nia pe te mai ta Carmeli ia o te mai ta ia veve o ana. Ia malau te le ufinga lenga ile organizinga mal fa ma popol tatu enrollment. Ai mai soi o li ma mai tai foi au foi lau tusi ma le ai tele o sau fainga na tou ia sa vai ia o le sa a tou le vai so sau fa il tatu faltal malo e makua vatule fa malo fa pto mo uto uma ia le lau sau no permit e o va ma le lua fe ta mai tina fa le stala foi nei kwata ai fiat kwata le sa te nei kalmeli mi le tata mua sa mua le tolu afe lima se lau mo tupu ta mai ti sa restala mai. O longo vinga le upa ui la lo nei kwata. Ia mo le vai aso le o tea pa o le vai aso nei o lo fa wau pe ia le enrollment so vai aso nei o le tato late enrollment mai nei la sunga fuanga I le asfaraile so e wai to tele fo ia o tato tamaitia o ngai fainga luenga uma so te ele I mo me sava no last week ia ma o le vai aso fo nei o le vai aso pe ia so for sure la lo o fai ona o mai si ia ma tone la to restala so mo tamaitia ia le tua restala nei le tuata nei mo nei tausanga e tol se lau lua le restala ai o tamaiti le safa pe ona fa wau mai le tuata mua o le restala e lua se lau tala e se le tfika le ia pe o le saunoanga le pulesili I le vasua tea ia ele se tato late fee mo le tato late enrollment week ma na ia tele ua moana ia fa ma vanga mo to yalom fa nau e me se le wata ua mai ia le stato skaku late fee o nei foi kwata mo le okay ya mo to ia sa I pele o lau enrollment fee le to se lau lua ma le lua se lau tala ia e te pena mai foi nei kwata ia nisi foi fácil siganga taua awale tapenanga o le tuata lona lua o lo already le tato timetable o le provisional timetable le satu ina atu luna o le tato website luna le Facebook page ia fa bello student email account le sa release atu last week le so tofi so please make sure ngai yellow student email ngai ke access single student email as well as the university website o lo alatu mai nga ia tato important updates mo le tato timetable fa tele ia
ne fo wo mon tapina ia va nga ta ua pe on sang no i Carmeli ia ma o nisi va nga silio na matango fiolo tupu pe tato university ia nei va nga i se o tautua ia lo fatino i tono le tato university pe tato falta alo o lo mfaina mau ai lau fa maristino o lau taalo ia fa nga ia musele o lo tino i taalo mo le volleyball o le netball ia me se fo tele o taalo Carmeli Sally. Yeah, and also we would like to wish a good morning i le Tato School of Medicine campus i Motuatua. Ia whape fo i ma le Tato School of Maritime Training campus i Mulinuu. Wa loa a matatuata, ia for sure I will be see the Tato campuses nga nei tai au. Sa o le lei e mana tua fo ia na yuso ia na malanga i sala fai Tato wa onga il version te nei na wanga ia le School of Maritime Training ia pe si uso ia au matangi ia va pe fulka mo wonki ia le sa malanga i sala fai mo le onga fo ile lo fai nga fai ba Okay. ia e mana ina na va no na i foi tau tai o pule ono i sala fai ia e onga i mo i foi ni ola tu spasile ile nei lava fai va pole nei ia nga va avoi ia o ia i te le tunu o le tau tai o le tunu po o fai vai no mo sam Okay. ia onisi va nga o lo ia i tatu po kalami nei ia al tatu Maleifua Mai ni tai mal fa fonga te tatu tunu e ma lo fa lo ngi al tatu Port Kalami ala fa fonga si le tatu o tunu ia i se tai me le tunu mau fa nga solo tatu Port Kalami ni tai au ia ole fa pe na fa tal no ai fa tonu ia por te mai tai le o director le academic quality unit ia por vai nga fo ile la to te tape na ina ia vai nga se mol fa li leia ia o nga fa ia o nga alfa nau ia maso se mata tai ton for tato university ia na so mai ile mal fa tonu por director finance le fio nga su time and brown ia le lo fa lu le tato official to pay nei tato university ia ai fa mul mai sa no nga malo kwala america siale se tasi ne o tamali o le tunu lo ta ia le se tasi o vai nga ta university o fale ma me tino ia mi se fulsa nga le mo university ia o lau whaafonga la sa mo ni tai au ia mo se sisile mo Tato Port Kalami o Maleifua Mai ia aua nei misia ia vaenga tau e taua pe ia na matou fai atu le manu lau tima le au tu tono le Port Kalami fa lau iloa ma fa manino ia tau tua ma o nanga o fe ngai manisio vaenga lo university o la sa util tilo mo Carmeli sa util sila fo nei kwata e fa ono pisi pe o pisi nga ko pisi el first semester. Ja, Sally, ole fo i whaatali ia tato a whaia o ngā upgrades o ona le sa whaasalau ia le skola sipi mai mesk e sosani le i tui whaia o ngā. So we still have quite a few more students le i o mai tonu restala. So at the moment le tato tāpena atume loa whemon tupu. For sure, by the end of this week, ia o toi o foi no tolu a fe tato tamaiti ia bisi foi mo foi ale pule no ia mai university. Ia leo manino ato ia vaenga pe on sau no ia tamaiti Carmeli. Ala tato o tisina malo longa pupu. Ia ona so mai le ia mal fatalo no ina se tasi foi o tai ia po office senior journal tato university ia tamaiti ia Melissa Potau ia director tato AQU. Tono tato laumua. Clean hands, save lives. Ai etele ul fali lutoa. E te tau lava ona fulma o lima. O lo ia i lava se te pua o mo na saunia. E a ona mulmulita ia i le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au furu lima ina ia mautino. Lo malu pui pui ia mai ai nisi o sia mai a awhia ai i se whaama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatu whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatu lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. Mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia.
ia sa'o loto le fale ai mai siama. O no foanga fai tele ma tumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e toa tele tangata o le auia. Whao ngā paipa olo i tutonu o le tātou loto a. A e a ngā i le pasi, fufulu mua mua o 5. O le pasi, o ni no foanga wā pia e whai ngō fie o na pepesi ai wha mai. E ma whai o na lavea ina ma wha sauina, pia a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu ma maa 5. O le aunga lea ma le wha moe moe e ao o na wha lau teli. Tātou ngā lulu e wha atasi mo le maa lolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Mama, pasau ingai leola. Good morning and welcome back to the NUS TV channel morning show. Here with us today we have Ms. Melissa Porter, the Director for Academic Quality Unit. Good morning, Ms. Melissa. How are you this morning? Yeah, whātalo whātu whawhatai lava Karameli. O te whātalo whātu fo i le mano sa mo o whalongolongo mai moa mai netai au manuia le tatou porkalami o Maleifua Mai. Okay, so Director Melissa Porter, she is our head for the Academic Quality Unit. If you can please share with us what is your core function for the university? Okay, whawhatai lava. The Academic Quality Unit, or AQU, we look at quality assurance activities that will help with the improvement or the continuous improvement of programs here at the National University of Samoa. Po o le mātou vaenga lango soani i vaenga SSL University. Iau sia I mata ati o wafuafuaina moa o onga. Okay, so for example, if you can give us an example of what academic quality activity, so that we could understand how you perform your services towards. So what can you list at least one activity? Okay, there are a few activities that the unit conducts for the university. Some examples would be external reviews. Okay. Or accreditation, also just looking at programs and whether they are following guidelines and procedures of the university itself. Okay, do you have like anywhere that you compare the quality to? Like for example, like SQA, do you use the SQA quality probably policies or standards to apply the quality to the current university's programs? When it comes to accreditation, yes. Also with the development of programs here at NUS, yes, we do benchmark or we look at the standards of not only SQA, but also the NUS standards, as well as national standards.
Oh, okay. So if like services towards students, what kind of services do you provide for our students here at the university? So as I said, that the unit assists like the programs that are already running, which are taught by the faculties or the centers here at NUS. So what we do is that we would ensure that these programs are following the standards set at the start of development of programs, as well as continuous improvement. There are policies that are set in place in the university where the input of stakeholders or the users of the program, as well as those in the community, as well as employers, as well as students who use the programs and those who teach the programs, all their input, we ensure that all their voices are heard in order to develop the program, and then this program will be a quality assured program approved by our committees like Senate and eventually Council. To council, okay. So what are your main activities for semester 2? The main activity, the activities are always continuous. Okay. So one of the activities that will be conducted in semester 2 would be the student course evaluations. These are done each semester. So we get the voices of the students and see how they feel on the programs that they are undertaking. And this is usually done towards the end of the semester. So it gives us an idea, or gives them some sort of idea, because they've already taken the program for more than 12 weeks. So then they have some sort of idea of how they feel about the program, whether the delivery of the program was good, whether the resources were available to them, whether they had access to these resources, whether the timing of the delivery of programs, like the scheduling of their programs, was good for them. So those are some, that's just one activity that we do. Oh, okay. So the results that you receive from this survey, it is what is the next step once you receive these results? So these results, so we get their feedback, and then the data is inputted and analyzed, and then reports are produced. These reports are provided to Senate for endorsement, discussion and endorsement, and then provided back to the faculties and centers. They are also provided to the student body, the NUSA, the NUS Student Association, through their president. And so they can look at the report and see what went well, what the students liked about the program, what they didn't really like about the program, and suggestions from them on how to improve or what they would like more to see about these programs and courses. So this is called the student survey, course student survey? Student course evaluations, or student evaluation of courses and teaching. Okay. So for our viewers and especially for our students, please ensure that after week 12 of lectures, our student course evaluation forms will be made available by our AQU team. You can check our website and also our student email just to make sure that once it's ready for your assistance or for your feedback. So don't, more like please remember to please submit in your feedback, especially for all your courses. You mentioned something on accreditation. If you could share with us what programs that are currently undergoing accreditation for the university? We have a few programs that have been submitted for accreditation over the past, or in the beginning of the year. So we have 4 programs with the Faculty of Education that are with SQA. This is their master's program, the Masters of Education, postgraduate diploma in education, the graduate diploma in education, and the Bachelor of Education, Early Childhood Education. We also have the School of Medicine under the Faculty of Health Science, their MBBS program, which is MBBS is the Bachelor of Science and Bachelor of Surgery program. That's also undergoing accreditation. We also have the apprenticeship programs that are from the Faculty of Technical Education. They have 7 programs that are down there. It's Certificate 3 and Certificate 4 programs. These are with the 7 trades, which are the refrigeration and air conditioning, carpentry,
automotive engineering, electrical engineering. Have I missed any others? How many did I say there? I think you mentioned 4. We have welding. Then we also have, we have welding down there, and fitting and machining. There's another program from the Oloa Manu Center for professional development and continuing education. This is their PCT vet, or the preliminary certificate in technical vocational education and training. We also have programs from the Faculty of Science with them. Gosh. There is a lot of There are a lot of ongoing, programs. Accreditation. But can you tell us which programs have already been accredited or have completed their accreditation process? Okay, I guess since 2015, we have close to 30 programs accredited at the moment with SQA. Okay. These are, I can give you a few examples. So there are some from the Faculty of Business and Entrepreneurship. A lot of them are their TVET programs that have been accredited. So like their Certificate 2 in Tourism and Hospitality have been accredited, their Diploma in Tourism, Diploma in Office Management, and their Diploma in Business. Okay. Those are accredited. You also have the programs down at the School of Maritime and Training. All their programs have been accredited, so that's 6 of their programs. We have programs at the Faculty of Education. Their bachelor program has been accredited. Bachelor of Education Primary has been accredited. There are quite a few programs, so yes, we're doing really well here. That is a lot of information. Thank you very much. Yes. Were you able to attend our enrollment last week? Yes, I was. Do you have any feedback for us, especially for the enrollment team, on the layout, the processes, or any, just from an overview from staff side? Yeah, I think the enrollment went really well. It was good. It's just the timing, I guess, when you go into enrollment. So I was fortunate enough to be on campus. So if I go in the morning, then it's really packed, then I'll just walk back out. But if I came and it was really packed and I don't work on campus, then I'll probably have to wait for longer than if I came in the afternoon or some other time. Other than that, no, it was pretty good. Maybe just towards the end of the process, sometimes you weren't able to find the specific people to get your papers signed. Maybe they needed a break at that point in time. But other than that, it was really good. So you are enrolled here at the university to what program? I'm enrolled in the master's program here at the university. So there you have it. We have here Director Melissa Porta from Academic Quality Unit. They are located at our finance building, 2nd level. Thank you again so much for your time today, but we will now go on to a commercial break. Thank you. I love it.
Talofa, and welcome back to the NUS TV channel morning show. So, what is your plan for today, Muripola? Whaftai tele ile tamaitai karmeni mo le whatautenga o le tātou whatalanoanga fui mse tasi ofisesi ni o le tātou universite leo mai atu le tamaitai o Melisa. Ia māne tele le whalongolongo mo le nei aso ia misi fui ia le whiau tāua fui ua mai e le vaenga le ikiwiu whaftai atu ia karmeni. Māna ia fui karmeni le pokalame le ai o le fesili il nei aso. Ia o le tāua ia o le fesili wae whaatulanga fui nei aso. E uma le aso le uma ngaluanga. E si ben kako ngo whape ako. O lo kako whai ngā luenga. Ai le uma ngaluanga. O ngā luenga o nei aso. Ia o lo whamua mua tatu Port Kalame nei o Maleifua Mai. Ia mate ia ilunga masi. Te mai tai o Karmeli. Ia uma lo tatu Maleifua Mai whangata futasi. Ia o tāpena fui leo le si vaenga o le si Port Kalame. Ia mo le vai so fo e tatu po kala me fo Karmeli le ai ngai mai e ta ua o le tulino o le po kala me le o le tulino le ai o le a matai le so fo le so fo o po kala me le fa tau ia mo fa sisilanga ia mani fa tal noanga ia ai mo se fo o ni fo tuanga mo li mata mai ia o nga mata lai le so ngafua se ia pa ia les froile ele July fitu le fiafi se fa nga tel var o ta ua yo po kalame le no po kalame le o le afa manino toi vai nga malava lo titono le university ini nga luenga ma onia mano fa nga luenga oni fa sisilanga ini a onga ia oni fa sisilanga ini vai nga oni training po oni conference ia mani seminar o lo fa tino titono tatu university e ila malesi vai ngata ul tatu Port Kalame na o le afa tala noa inisio ta ita university moni mata uku ta ua e tu la mai le tai mi male tai e o fa ta ingala o le sim ta ua le ye o le vai ngale le mo sfinga malo e pe ono afia ai ia tanga tfinga luenga io na mai foi lo se fina ngalo o ila tu o le tonu le mata fa yoile ya mai so la to finga lo pe o afia le finga lo o sfata tsa inga lo tfai toi ya mai se foi o le au mai fo se finga ngalo o komiti la to te mata tu ina sa o ngale mo ta to finga lo ngam tsa mai tsa o mata tu lo mo il tai mi o fa mai ne covid o nai tsa u pu ya o ngau le tu pu ne tsa mai se foi o sim tsa u pu mo mi fo fata la no o tsa u pu ya mi o nga tu a long fa na o vai nga fo ia ta o la to personal commitments ia e halo la to time ya nga lo la o le pila le vanga le le tangu fio la malos ia o le tafao o le leo mo le vasenga nei vanga ia e mo mi fo fa tala no o la o una tonu au to le fai la mo na ia no ia e fa tala no ia fiafi ia ma na ia tele wa terminal le o fa sa nga mo ma to TV ma fa tala nei fa sisila ia ai le ngata hoi le o nai fa manu yanga mo soifo tatu au finga ruanga ia ai e fa fianga fa lo sfa ko sa ia ala val vai so ko ole ngana le wa e kile foi le e uma fa manga ku gile sfa o fa o lo sfa nga o le so le nga mo o se le ngi bo fa manga ku lo sfa nga lo so pi vo le lo tele aso fa mana tola sfa ia ai o no ta fa o nga tukulanga ma manai ia e pio vai nga ia Karmeli e fa manino le fa fonga ma sila si tatu tunu ol Port Kalame o tulino e matele so fu vers fo ele fitu le van ia ola e sila mai ai fa fonga foi ina i vai nga se ia e mai so o le si vai nga ta o le fia mo mai foi se so soan o tual tatu community fia mo mai se leo matua o leo le ofinga luenga i fai fiau e fia mai Port Kalame na e va tu fo tuanga io i lungo tatu Port Kalame na o le tulino wal Port Kalame ane le Maleifua Mai pi fa apito au ngafa lava ina o me finga ben mo molio la to fina ngalo ile manino le tu al Port Kalame na le fiafi yo la to mati mai ai foi le ngalo nga fa university halai
finangalo se. So a whaapela if you inquire mai se if you awai mai le tūlino, awani whaatala noanga ngimta upu. If a whia ona lato whafsotai mai, e whaonga mai le tato NUS Procast Facebook page, pe wala au foi mai tonu le university. Ta ua i ol fesili lea, haftai tele karameli, ma nei ol fesili lea, manino foi sota inga nei. A whai, awa lea ua, Mon so tai fo ile director la ICG le ila lo tatu TV tamai tai asara TV ta fale upo le un so tai il pokalame ya msalo le wa approve mai ia on fa solo le lo so tai nga o le wa umana fausia se email mo tatu TV a foi ti fi so tai email ona ye ni si va nga e matu tele mfa ona access lungo isia tatu mai le tai me le tai e pe o email e va viana tai mi mo siake ya le ngata foi le tatu telefoni o lo yel tatu numero le o le luo o fitu lua to lui va valo l'extension na lo kangwa o mi luo o fitu lua talia tu lo tamai tai telefoni ya kanglo le o mi to lui va valo ya nga sa o le mato talia tu lo pola se meti fina ngalo tu ilungo tatu TV ai isesi manino ato tol va nga le karmel o fa pitol po kala mele mo tonu al tatu ineste Okay. ele I se tem volu tala tu am salo se mai fo se fa tananga ile pule siliman pule ngal TV ia peon tala tu mo ni se tatu foi pa e ka kala lo ikua ia no fu mo ngai ka sele So e ma whai lava ona sen mai tonu ni mta upu a whapea mai tanta mai nuu pe whapea foi mai a inga. E ma whainga lato tanu a sen mai ia ngi la ko waia fesili e ma whai foi ona whaonga koe le na polkalame e tali atu ai. E tā ua tele la le vahenga lea wa le foi vahenga tā ua le pio na fesili ngia karme o fesili la ia e ma whai la ona tali ai salo pul me vulele a misil pokalame ai ko akali ko lis pokalame ele ini va ai mana sa o le foi o isi va ngana ta ua foi fa longo mal fa fonga le tunu mana foi fisili mai lungo tatu pokalame na ia pe sto manino a tole tatu pokalame tulino le la a matatu la son fu al verso fo ile fitu ile valu ile fiafi ia e tso sila mai foi ia inisi fo le finga renga ia po mai ta foi a Carmeli po nei ia ole am fai ona mo no mai tatu por kalame nai lunga e toi fa la we tele atu lo to fa fonga maua sa mo ia ni vai ngai se le ma ul por kalame ne tai au ia e mo we le fiaf Another important reminder, o tai au le asolua sfutolo July, o lo o whaia ile tato graduation i le Confucius Institute. Mo tato tamaitia o ngai le Cyrus tala mai i le tato Chinese language for beginners community courses. So tomorrow at 5:30 here at the Confucius Institute i Tomatani, o lo whaia lato graduation. So this would be part 2. This will be the second graduation mo tato vaenga yasao mai mo le tato community course of the Chinese language. o afe le so le karmi O tai au. o tai au ia mana te foi la nai vaenga ia ai mo mai sau fa si la ngai lungo tatu po kalame vesfo ia mana fa manu ngai ave mo nai au si vaenga ta we tatu tulino program ole ave le ni fa manu yanga mo alum fa na iso si kuinga kama graduation na se yo ai tatu main graduation wa i kako small graduation ia mai mo meu fa o Cisco ia fa o CEIT ia fa o le Confucius e ta u mo nai me ia mai lo le fa manu yanga tu lungo tatu por kalame le e sila mai foi lo matua ia tu le fa manu ia ia la Okay. ta u telefone ia pia si vanga sia le tau famanino ino po kalame le mol vesfo ia ole fa moi mol na vesfo ki fo pela TV lungo tatu channel ne ole NUS TV channel 8 ia la fa yo na si le tatu po kalame le amatela so fo si pa ila right Okay. o ni si vanga Carmeli e fia singia ole onai vanga ia la uto o nanga wai ole funka ko wanga mai ko ka mo ia le ka ko longo lu am salo la ia nei isu so ia ngai na ia long fa na fa ngai sa ngoi ko fa pula ngi me fa ngo fie vo ia ole mai ngi Okay. Yeah, well, ngi example saya ngi issues e ke I fasanga malako le neva ya so week 1 of lectures. Okay.
kako course change, yeah, as well as program change, because e si tatou tamaiti e uma ia le ristala. Actually, o mai le siva ya swofia suila tum ta upu. So today, lo makalai lo ia tatou course change forms, ia makako program change forms. If you need to change any of your courses or your programs, just come on down to the student administration office and uplift a form. But before you uplift the form, imna omia on a mailo invoice. Ona lo invoice lea le wha mautino mai e umta upu ia lo e restalai. So ma whai ona to sa I de fo ipo amata upu ta whiangai molo. A wow studies. Also o le tato timetable e to te fo I tamiti e clash ia lako lectures in ta upu ia restalai. So if you have any clashes for your timetable, please see your lectures. E ke sulawa I lo whaia onga e whatala noa le mta upu. Ona o lātou la lele lātou resolving ia clashes ia pem whai ona sui le lātou lecture time or advice up to 40. If either drop that course, I was a C course, le ma whai onga ave le nei semester. Ai tue tama whai mai le si semester tue ave la le mta opu le whapea. There's a clash. Yeah, so those are normally our tatou issues they face this during this week, especially at Amatanga or Restala. And also, foi ai si tatu whanau le whapea ia lo soa restala fo I mai, pa le o le tue mautino pe tue fia o mai e whaawau lea o ngā pe mna o mia se tue refund o la tue tupe sa restala mai ai. Usually, please come on down for I le mako officers to administration office. E whatala noa I le mta upu. Ona ma whai fo ina tua tue ia ni awala SSM whai ona sosoa ni atuai. Yep, lava ni koinga issues for this week. O le swing o kako kosisia po programs le e sui le mai so amatel verso ni. Wa fe fa ngatai. Usually by next week, by week 2 of lectures on Friday. So there's that, but if not, just double check again I totonolo NUS calendar 2021. Olo fa atatia to my tato deadlines for all our application forms. Mana ia tele ia ta ua foi nei vaenga pe on sauna I Karmeli fa fonga tiu tatou tunu e mesi uto ia lo ma fa na ua loa onga tunu tatou university nei vaenga ia ina ia manino pe I fa fonga awangi ia se vanga foi le ua sau fa pe ua le malama le lava ua e te sia lungo Facebook o tatou website e le ua sisi le tatou TV ne va toi fa sisi langa ne ina ia ua lava ne ia se vanga foi le ua e alo alo e kauko ai Tawona manino fo fa fonga mai ia wa Karmeli se tasi fo yo tama te sini el vaanga leo o lo la ko fi ko kong maka upu ia e fa tau ia li tama ita ia o. Yeah, and also if you from Manatua to 40 il mako literacy and numeracy services il mako student support center. Mako team la le foi mako counseling afa pe o na mi se si fa tala no ai issues there afa pe identify my semester 1 just come on down visit us and we are always happy to help in matala mato office from 8 o'clock to 4:30 so just come anytime. We are always there fa pe yes if you fa tala no ai na pe foi ni facility e lo mautino ai foi. Ta ua foi nei vaenga o le pe ona sau no Karmeli tele o whawhitau le whenga I mauto ia li mata mai tai a ngol tonu tatu university le tasis whawhitau a ia la whawhitau o le mwhai antau ave le tamaditi ia o nei ngaloro e so swani le pe ona sau no le tamai tai a Karmeli lo le tatou student councilor le sunga ya tu pa I lipine president io ia lea ia misi foi ia le falitua ia luanga lau ia sina e te watisa foi sang sina ia e te watisa no ia la o ia lo o fai ona fa atala no o vanone o no I fa atala no I fa fita uli ia mama wai se awala fo ia ai au le io ngaonga ia ma o 22 langa e ono fa le anga ina I lau tau fai ma o onga ole tala li el fai fe au ele la unga le swife au longa fo le tunu ia sala unga le me o fa fita u o te mana tua le la unga e fai mai o le fa fita u ia o le polo kasima
ole ele o se ua mea polo kasima fai mai ole tele tanga te o tu fo I mai polo kasima al polo kasima em fai la tata ia e to fale atu lisi tu no inga o so se fa fika ulia ele se ua mea ele fai ngai kalepe ole ua mea e fa tu se vole ule fai na e kalepe ole inga ole fa fita e ma fai ona e kalepe ina fa fita uli mai foi ai aua te la tu lo e kai alo fa fika e fulikua lo e ko foi mai tau ona e man ma lo I polo kasimale ale fa nga ina ulima fa nga se samanga ya pe fa nga se me finga lo nga fa yona e breaking al o isi la me finga lo nga ele ma ele tu ya tatu te le ia o lo foi fe au o matua o ya e sau le investe e o le tatu student council ma le finga lo o isi me o le ta u mai no inga e ta u te le fa tal no ya fa pe foi a o le e ngi me finga lo nga ka le pe la lo le sima ya ma fa ya nga savali le situ you le au ka fo le sima ke le singa bango au ka pe savali ya savali fa kulo ko sima ya mai but that is something we want to emphasize I tato tamatia onga if you need any help if you for in your facility olo ye le mato email the student inquiries ke email mai tutong ia fa pe fo I tato potential students here ni vai au fainga luenga lo to fio mai onga please feel free email us at studentinquiries@nus.edu.ws we are open from 8 to 4:30 and we will always make sure we will provide a response ole si vai nga cha wale e mo mi vo ina si le fia long fana il fa fonga mai I auto pokala ole o vai nga yo tu ava no ole investe ole vai nga cha ale le tauna lo foi chamiti ele o investe fal pui pe o mai foi le poloka o mea uma mana o mo fa fitau sau e mai o faia o nga o mana o ina ile me foi le ole tu ava no ma fa soa ole o fainga renga foi pe o la auto mutata ya e tonga fiti le mafo fo o te mai titi non fa fitau ia sau ya auto e toi foi wa mo sina vai aisa fa malu e lon mafo fa ia se e fo ila le tu me tau tu pe pidia la fo I fa mama ve la tu ava noa ele ai ma se vai ngal university ele o tu ava noa long fa na ole au nga mal man lo ti tu ma cha il ta tu university ia I ula wa sale no winga wala ke fefe ele ngi leo vo e fa o sala mang fal pui le inveske mau ava no mo e ia piol vai nga stain mi leo to mau in fa chala no foi leo se tasio tamali o lo to ver to finga il fa lu ngo fiso tu pe ta tu investe mai foi leo so na fina ngalo vai nga leo o meu pili vo e ku avangoa ia mana ia vanoa ia Maleifua mona ia tatu along fanau ia mai se foi scorsi pi nei vai nga pena e manino va vanoa ai pi o I chono ta fa yoile e ka ulol pili a nga male skala ia ke ia la ko la pe vai la fa ko lo ko mal ko inga wole se kupe ai sa we fa tala no ia fa pe o le inveske sa mo e o mai fu o tai chono le vesti o sa mo pi o mai vai nga ye cha u tele fa fonga si o cha tu tunu e me se la nga tu fo ile nei kwata e si vai nga wa lo kilo vo yo le la tum vo la lo ile I lo ofisai I nai vai nga vo yo mta u po fisu ya I o nai cha sanga mai matu o fa lo ta mai ti o nai vai vo yo fa muta va no la sa usi si la vo yo o mai tai ofisi ni ia fa fi cha mi kwata te Taimi nei e vai atua ia pe Volai ki foa ia ngi ka mai ki loa mai kong ma issues fa pe lo mo kele fo ilato malama I processes a lea onga le la ia pe wo confident for ilako e responsible for ilako e take on o lato lako studies o la mama mai lato mta o pata ona fai e fa manuia lato at the end of the year for graduation ia mo e lako degree so
from all the issues that these students face. When they come in, we provide them the information, and now they are more halfway. Like what te lela to malama I lato whaasolonga o lato studies. Ia whape foi au na ngale ona. Moli whamalo te leile, vaanga le tātou Student Support Services, ia po le tātou Student Services Division. Le lo whaululu i tamaita i a malo sue anchi alama. Ia mo le ngā luenga le malo lo na kua tau mai atu. Ia le wila ka koe whikaui. O le winga lea tala, i le wila tutu e whiloa i ma ia manei whi tua ma tau salo le tātou university ia uto li ma tamaita ia o ngai awal foi. E sa o kala le whai makupi kongu i sala whai ma kongu. Saan foi. Sau e tau ma whai pele au ma whai e na iai nei mta aku foi le na le manu ia la semester. Ia sau e koe mua foi li semester kausanga fo e kupu kausanga. Ia ma koe mua vangoa anga foi e kupu alo ma lama e ke le fio lai. E ke le winga le tala o le umi na ia onga I o le umi foi lo te leo lo silfia. E o ke vai ku la wo pasi la wo ai oki o pe a si o la vai pe ya la you turn lo ile me ko fo. Ta wona vai nga ia ai ini si vai nga ale la silsila wa o foi ko amaloko. Le ola fa le nga le ka ka penga foi ka ko imiske le ia ta tu lotu ia fa ia so lulu. Sa ole so every Wednesday throughout the whole semester if I let tato little service e tai for ele tato pulisili it's on Wednesday from 12 to 1 o'clock wai ole asolulu foi 12 to 1 that is our culture hour o culture hour le lo fa tu langa ina I fa avano o mai ata mai tia o nga fa pe fa ia o nga ia ma fa ona maupopo mai le tato service there they fight every Wednesday ma e mana ia fo ia tato fatasinga ia on Wednesdays cuz ese foi religions here my foi tai tato molea vaiaso yeah so I encourage la kako students ma tato au fainga luenga tato fa atasi umai I mal falsamo ia solulu uma mai les fulua I le tasi e wai esi time e wako ele ko ka laisa mai le officer polisi ma singa kama ifa malostino na mole naso Ka ua ia nga lea. Pe masaning na awa ia tu le tato fata singa. O ele o kele ko malu ko pe se lo pe fa nga ngalo ia wala ke email ma malu ko. O tato sauni ngalo tu pe on sau no te mai te ko me lo so rubu tai tas. Ia ina ia te fanga I pelo le fa le nga auto I lima te mai te ia nga mis foi le o finga le nga fa tai to fa manatu. Yo nei vai nga uma e o le afa sila lo ia tato por kala me le so. E lo ko fa sila nga sila foi ma tu ma le tunu. O le foi fai tato lotu. Ia ai ona o taimi o tapo kala me ko me o le wa a fio mai se ta so malo fa lo ngir por kala me le fio nga sua. Ia mai manatu o le ta se e tina malolo. Te va vai I foi o pokala. Ia te tani o mai lea.
atua Fai fai malie Lulu malie Fai fai malie Fai fai malie Lodi matematalu Lodi mangabalu Lulu ngai lalu Lulu ngai luma Fangayo yo kau au O kaku me fa asali fa Fasang laupanga Faya yo wanga Se fuafua Ye yo kau sua I will let for see ya Be I find you and the tadia Fai fai malie Lulu malie Fai fai malie Fai fai malie Pati nasi pati dua kama opola opo Fava wailo kingo awo lepa malo Sue sau kanga faa nice dua kanga Siva fia fia faa akai mamala amai Sikau sala ai Due se kam se ke ngai lalo siva faa alo Awo nginga Tanga de musia Sani Upa prapa prapa Fai fai malie Lulu malie Fai fai malie Fai fai malie Move your body, shake your booty. I am yours, don't you worry. Shake it, shake it. Lord my. Come, baby. Shake it, shake it. Lord my. Take care. Buffalo. Yes. Don't be sad. Eva my God go river. Ile música la como giver. Jason the Six, let's go. Shake it. Lord my. Come, baby. Shake it. Lord my. Take care. Buffalo. Yes. Lova simtali Lova yabalu Lulu lima Lulu Siva fatanilo Siva atata Hule oyatanga Hiva vainutino Siva fasamo Yes, Siva malutu atua Fai fai malie Lulu malie Fai fai malie Fai fai malie Fai fai malie Lulu malie Fai fai malie Fai fai malie Cả cái nói. Ya, ole choi fo mai cha chu ko kalame le voi vai ngol cha yao. Ya, le mo si la mai cha chu chu nu se cha fo yo malo fa lo ngil cha chu por kalame Maleifua Mai ilungo lau NUSTV channel 8 ya fa pena fo ilungo cha chu pengo fam chalanga ina ia manino pe lau fa fonga nai vai nga ile fa manino ta chau chu se sema meu au nanga lo fa chino lau university ol ma fa cha sin lin cha yao Maleifua nga su Diamond Brown o ia leo director tatu finance division ia por fa ulungo vai ngo chupe it's john no tatu university au Samoa ia mai ta o tele ni vai ngo mo level no ia Maleifua nga su malo le so fo le su le kai ho ia malo foi le langi mai la songa fa foi el tatu proclame e fi fo ni July fa talo fa tu pa ia malo sa tatu no o mo foi la no mai mo mai ai ia nga ta foi le fa fo mai foi I fala ua foi ale tatu university ia awa lava le fa pulaina ia mal fa mala mai no nisi awal ia lai au nang o lo fa tino tono vai ngal finance ia tele ia fa tele o le vai ngata ua I lau fa fonga Samoa
o I kongu ale vaenga lea e tau ave le mta ia le fionga sua lea e o ia I tatou pilia onga I o tatou scholarship o tatou refunds ia fa mole ia o I tonu e tala no mo ia le la sa no ia sua ma lia lu fina ngalo nana e toe fa pupula o au nanga lea ala vaenga o tali se isi vanga malenga fa lo ia faftai mo le fafsidi o le vaenga le o le finance tau dia foi e te ulu mai loi tonu o le tatou Kate ia o lo witu tau matau o lo iai le fale funa fale lua pa le tau o le file o ngala lo il vaenga o finance ia ma o inala matu vaenga la ia ele totere so ano po so me po le luas fun matol o lalo foi la vaenga o finance ia o lo iai foi lalo il vaenga le o le bookshop ia le ngata foi le vaenga o gym ia o ila to umalanga e lalo le vaenga o finance ia ma I tonu foi la I lo ia la ke si o I la pe fa ali city o mai ai tatou tupe mo so o lava se au nang ia o I le vaenga le finance pe fa ali city ai o la le time o le enrollment ia ona sifi lo le o lo vaenga I la lo mele fa ti no le pe la o le wa ya solente nei le sa fa ti no la lo le chim ia ona o lo foi le vaenga le finance fa ali city tatou se le ni la lo le chim ai pe o I le finance lunga I vaenga le o ia fa ali city I aso te tas ta ua tele vaenga te tasia pe ona vatu I saunoanga sua ia I la tau fai mta fai oi mal vaenga tonu male no fanga o lo fa pe naona I tonu le investe I nei te fu tatou ia auto matua po fe ia vaenga le finance fe vaenga tongi pidi ale o manino le saunoanga le fionga ia sua mole lava sua malenga falo o tu langa ia pilia o nga faina mai saunoanga malenga falo faftai o le ina o talu lava mai le vai taimi o le misela ia le lau so mai ma le vai taimi o le covid ia ua e foi se tofa I le pulenga ai ngata fo I le fon faton a le university o le le to si ia tatou pili pe on masani ma tau dia fo I o le pili a nga sa es full percent sa approving si mai ai tau sanga e ta yane la I le tau sanga le te nei mon tua ele I to si ia se pit yo mo foi la tau sanga nei le la fa amata fo I le amatanga mo nga tau sanga ele si ia fo se 5% pe sa masania ona la o le tilo fo I pulenga ile tule ua mamata ona uti fa so I tono asiota to watu ia ma wa mata fo ona tele tanga to vaia o le ma fai fo I la na ainga ona nga fatia pit ele ngata fo ila ine ai fa pena fo ia tunu I fa fo wa tato wa inga I fa fo le sa fa mo ele tongi na mai na opili ia ua amata fo na va ia ngaluenga I fa fo ia tangi fo ila I fa fo o le ai fo se fa mo ia tu mai tato ia pe o le fo se ua amata fo na uti selling o le ala na le pe o le to si ia tato o le se tanga o pili I nei tau sanga ia ma o le tatou pidi o lo e temne ia matua I te lea le se senga pe a fa tusa I le pili le totongi I le USB matua I te lea le se senga e ui lava la matua I roa o lea e run e tatou a university a deficit because ona o le lesi I ina o le pili ia ai tatou te wha moe lava o lo iai lava le ao malo si o le tatou malo lea tele na fisosoani mai e subsidizing ia le vala le o le I tūranga tau pili au. E fisosoani I mātua ma whani. I vaenga I o pili au, ngā mole sua. E iei, ia wanoa I watu ele au whionga malpulenga fo I nei alom whana. Ue whaina sau noa o le tele au tausanga I me ta o le late fee. Ai pi o nei vaenga I whaina toi whamanino nei vaenga I. Haftai, o le ile mai taimile nei o le uti o se leni ia le ngata foi lea o le tamao ainga so tatou atunu. O tele ai na tua wanoa le universite I mātua. Ele ngata la ona ua e pe foi la o le enrollment le fatua au matne. Le foi sa a saunoa ele tatou wali pule. O le a waive ia late fees.
Olo no winga. Ole ai ni late fees so ye. So ro winga la te foi la ila tu ia le wo mai nei ma le wo toi na mai envo. O le to ngia se late fee. O pe o se fa mama venga na o le ai ni late fees. O le tele foi la o tau sanga ona tua. Sa mai tau winga la vai le university. Le to tele o ila tau o e na drop out. Pe na fa ma muru. Ona le tongi na pili. Pe te yane la sa e foi se to fa le pulenga le na foi le pul fa ton. Ina ia mawhai ona whai le vaenga le mawhai e mātua ona susu mai le finance. Ona saini lima le ia mal finance. Ia mea whai le tau o le payments arrangement. Ia pe whai se saini ngā lima o le am whai ona tongi mai le pili alo walu. Ia se i oa ina ia oma. Ia ole funa whainga. Ia au aina i toi whamamuru se ta mai titi pe nofo se ta mai titi mai le aonga. Ile le tongi ngalpi. Ai ua vea lai whamama venga na saini lima mamatua. Ia ole a sau le tamapo tina tongi mai pi. Se yo oila vena oma so me fela na le na oil fai unga to ile semester lente ni. Sa so e lava ta mai titu sa pele i umana tongi pi. Ai sam fai ona so ai ole inga la ele mafai ona release aku ia result sei longa e umana tongi pit so peila fa mama venga ia le sam fai e lo ona fsosoani le university ele ngata ina etau a puti pe fa na uina fa au pele o ai ia mo se ava no se imana va na matua ele tele o mau me fai ele ngata foi ia tau sai dingo sele ia Nino ia vaenga si a mai asko ngang koe a mai au singa u whamaksaungoanga i whamangingo le vaenga leo tongtong. E tai fia ni vaenga le mawala lalo e tongtong iai. E kai se furu ka la pe kai lima ka la pe kai. Wani vaenga ia mal mamau foi lea. Whaftai. Ma tau ria foi oi. E ti pensa i dunga pe toi fia le au whai o se leni le toi mai le semester le utua. Ia a fa pela tiro atu maute usa fai ale negotiation ne mal matua I luma I lo officer I lo natkis ia a fai la to fasta inga a fa pe to lima se laule pili la na to mai le kwata le na te ia na fai le fa okay em fai la ona fika I vai aso I to o semester nei ia poto sangan ia na tongtong ia fa pe ia a mele ta se lau mai ia umai fo masinga ia lua ia ua uma kai se lau ka lai le vai aso po le lua vai aso e fua ile e malosi o le te ngafatia pe ai tongi ta se lau mai le masina pe ta se lau mai le fortnight ia uma ku e fua ke re a fai ala e a fa pe lima se lau fa pe e ala me te le a o le fortnight lua vai aso ia mai se lau to fa de city lo se lau tala e uma I fo le pe lua vai aso la ta toro ia lua masina ile lua e toro masina ia so e plan ala e fua le amount le outstanding ia male tua lalo fo ia matua ile mafai nga fatia le tong e pit so fai la uma lo umana ona fai ia inga ia ona fa saini lo le o le si me pito sili na tau al vaenga le ole o mai o matua tau sanga al vaenga le ona telo isi tamait la le o lo matua ngal fai atua ele tongi pili o lo tamait fai matua fai mai malolo si le lo malolo la fai mai o fa kapit ai le fai matua tau sanga matua mai o lo tau fai matua tau nga silafia yo ta to uma samo e ia le va fat no le va felo I male fat e mai foi tala no ma so la pule ai ia awane ole na no ta inga le university awane I fa mutsia le au inal fana e ia awala fai ele fa pe a le lo se tupe e fa pe lo no folo le ai fa pe o le se tupe ia tam fai o mai fai se negotiations mal finance ia ona mo fo le sava no fa mama ave ngai fo ina matu ai o wane I mo wata tu le nganga le ele ai lo se pili fa na o te ia o fa pe se le ro no ia ai mo taulia te le tato ia o luma na ile o ai a mutsia ne ia le o ina fana o no winga le a safa ne ta mai titi pole tene titi ile o langa ato ai a fa petu ava no ye matua e o mai pe a onga masue ai tongi mai maria perpi o te langa o se fainga pitu sili le ona so swani na ia lom fana mo le luma na yo sa ta
ta ua yo vaenga nei fa fonga le tunu cho chas ya pisi isu ai vaenga nei au tai ya el pidiao o yese to fa ila ufionga il director tatu finance mal pule ngai ono fa matunia vano pa time nei chamai ti foi o le nga fa tia pili e o mai fenga luenga le university ai tung ia le university o la to pidiao ini nga luenga foi e nga fa tia lo la to mai wa isi me yo le fa isi university fa mo na ia vano pa time nei chamai ti ia o le nga fa tia ma tu ale mo sin me le fa la ngala se e se va fa pena o tau sila ia nei tai sa tala no ina fo ile mato ile pulenga ni awala sa ile awala so so ni to ni ngal pilih fanau e pe foi la vai ngal pilih vai ngal foi ile vai ngal auto siata la ua tele ana tusila to wata ma ave fa tau ia ma mai le 5% ya lu to no vai ngal auto siata fa tau mo ia mo materials mo me fa itu singat ia au 5 tupena ia lu tong yet pilih tam cha so ori si awala le sa ile awala ile university ina ia mafai ona fiso soani ai I whanau aonga. So le whala noa tala noa. E mawhai ai tamaiti aonga tamaititi ai e nau tai e sosoani o na mātua pili. Tu ua lo pela semester ne tua uma. Tu ua lo semester so e rosi ava no part-time mai kongu wahenga ia le ngā vele commerce. Ia so e kongu finance pe inga ia wango whanga re ako e sosoani. At the same time, lai fo e small well experience. So a ola te mi atu e so inga luenga. Logo e le experience wha inga luenga I tono le officer. Ia ngā tuai mo fo inai se leni. E whamone inai la tau. E tele fo ia nisi o vahenga no nisi o whanau sa part-time. Loa I o ngā avea ma permanent staff temine. Ono lai tu ava noe. So ia ua la ia tamaititi e nau tai ma e nau sosoani o na mātua tau sa ilinga pidi. So e wala solo e mea mo wel pidi. Temile tu ole au. Ua ngā le pau ale o le investigate I lalo le lama lalo langi a kom Samoa. E kongi lau pidi au. E o al kai me ke su ai. O lai tong I leo sau no madino le fio ngā sua. I voi vai kakala le avangoa ma le whamama mātua. O le la vai maua le avanoa mo whamama venga le universite pe on sau no i sua. Sa ua tele nei vaenga ia ua foi nei whanefu sila ma le whafonga ta poa ia le tunu. Mai se utu ia li mata mai ta ia onga. O la ta se i vol vaenga le mo le ufui ngā ruenga. O au isi vaenga ia. Te o le whape nei mai ta lingo le ufui ngā ruenga tu lau le tai au ma le whafonga le tatu o tunu. Ia po vea nga ia le mele ai mai se fekoso inga o ka ko finga maro ile mo wase kasi o lava inka ko se lengi mo le kongi ia ko kongi le finga lu half time mo le fafsit ia pia ole wala le sa tilo mamao ia le pule ai le fai nga palo o leva na ta pena pa le pule nga mo vaina sa tala noina ma ta pena ina ia sefe sele ni ina ia wala ta mi fa pena pia sa ite pule nga ma le pul fato no ese me reto ia o na la sa sefe ma ia sele ni mai la matanga o le tausang se ia o mai la ina o tupule ina o uma fenga palo tama tupule vesile ia nei le I pasi o patsi o tausanga ni ia ai sa fai lole el mato forecast ola e lava se le nem fainga ia o te foi la ona mata ona fa titilo foi la le privatizing o expenses ia o mata lona TPS isi vai nga ele tau ona fa lo tupi so te le la o mata lona ona tipi fai lole ia le mato forecast mata fai ina ia tu o lona o expenses ia related operating e continue pela operating ole anniversary pela fa mo ala o tatou pic fa mo ala pe ele fa ngaluenga so o toi ma utilities ia ma maintenance ma essential services ai tono le university ine ma fa ona fa wau pena so o te milane o lava tatou se le ni lai tono tatou account e posi atoi nai masina ia toi ia ma le fa lango foi lai le sosoani mai ale tato malo e ala ile fa mtu mo se le ni fa wa to ia va nga emergency fund fa wa to tem se ia pasia tato pachi wa foi la termine on sul persene ata ila talata al fit sul persene o le tato revenue por tu pemo e fa lango le malo ia o le si va nga mo mai pilio to mai tia onga ia ma
ma rento se mai silava tatou ala atupe maua ia e fesoasoani la i le tatou paketi o tausaga e taiane la le ua amata le masina nei o le masina nei o July o le masina muamua lenei o le tausaga faaletupe le ua amata i sa tauna pasia ae le ua amata e leʻi pasia le pati ia o le a la ua posiposi atu e ale se leni le tatou university ina ia mafai lava ona e le gata faauau le aʻoaʻoga aʻoina le fanau ia lava se tupe togi la le aufaigaluega so le atiaʻu la ia e le se mea la faapoleina le tatou aufaigaluega o loo lava matoe tatou se leni posiposi e faauau atu ai ia nai masina ia te ia pasia le pati ia o malalo pole e se o pole o mau al kakope i lesi tolu i le famasina pe on sau nosua ia o lo nga fatia lava e le tatu se leni po te nga tupe ia por paketi fo le university ia tutongi o le ufinga lo ai mo se fo le tau tu o lo fa ia li mata mai te fa ia ia o la o lo fa mo mua tatu o nanga pe on sau nosua i ba nga tau ia ai ko kasi se fisili ka ko pakeki o le fisili le va nga o tatu emergency pela no le ia fa ma o ia se tatu paketi mo le ke a wo so mo ia fa ma ia ka ko ka pungia ka ko onga ia ma ia ni va nga fa pena o ia se tapi nanga mo ia va nga male nga fa lo ia so no ina lo fio ia o se leni le ia termine le fa le wo fa nga tatu emergency budget le termine ona le wa mata fa nga se leni ia sa fa leo fa nga mo te mi fa pena so la fa mata fa nga le masina ne so la nga o fa wa wo to ale le au ona se yo o ina mai ata se leni pat o le foi sa ma tawin o le foi mau te so ta i male vai nga o lo fiso tupe o la to foi la na le ona bo me fa ma venga ia ma o la to mau le pe ona i temi o emergencies ia o le ai foi ta to lu sulim pa se ne foi la e mfai ona fa wow pe le si tolu a masin fa nga ai le budget le sa approve tau sanga le fa tupe u tona so long winga la mfai ona ti lo le tu me se le ni mo masina ia tolu tau ia setem July au kuso setem mfai on emergency case mfai ona fa wow ni ste ai fa to a happen al men ia pe a fai wo a mata ona uti se tato sele ia on tar sanga foi la ia e fa nga meta to 25 ai a fai e nga fatia tato sele ngile termine fa le ia te longa e fai ona tato a survive to le umile se ia pasia usuia fono ma pasia le patia do taso fo ia e taua ia i le fa fonga si o tato tunu ia nai vaenga ia pe ona sauno ia i le fionga ia sua o le fionga ia su o tanga tonu ale ia o lo ia le o lo mo il fata nanga me umani tau se leni mal manga ato i tape nanga nei ina ia fa pe na una mautu ma mauti no pe ia le fa wa o tato nanga me so tau tua ina ia awane i fa le tonu a onga li ma tamai ta ia onga o la ta se ia nei le ina i va nga io fa mama venga ole ava tu yele va noi te sa no wa ka ro fa mama ave ole ka di lisi piko no mo mo ke lo la lisi piko la ia mata fa solo mo ia nei va nga io o vi fa ia fa tak ole pe ona va tu foi se fa mtala ngai le amata ile tanga e le university so o lava se vai ina i mafai ai ona fa mama venga fa mama venga ai pe fo ona ile taimi ole ile taimi o sola fo isa fa ile fata singa fa nau ile amtanga semester le sa fa ile orientation le fo isa o tau talangi ai tametiao o le si mele le tele na misi tametiao o le o fa tumu ala to form si o scholarship le tele ava no scholarship a tele o si fa nau la e fe ai fa mo e tongi ala tomatu pit ai o la wa ye tarsang una e fa nau e mai form se fa tumu ine mo lava no so o le mato i tele o tato ava no e ma fai ona mo mai le mesk le ofisa wa onga mai le PSC ia o i le vaenga le o WHO ia ma le tele o isi vaenga isi tama i sponsor la IT e mo mai mo le pes o le tele o ava no ai o tamai ti le o fa tumu forms
ia o te lala o na u fautuaina tama chao tama fai fa tumu form si apply scholarship ia a faila wa uman to tongi pili le amata ia ona to mai wal mo le lava no to mai to vi fana kula ko pili pa fa pe saule lisi o scholarship la manuia ia ona mai lola ia ole foi la tilo le tato university ina ia fa alau I loi ngoa o tamaiti e fa monia ina I avano scholarship ia wa ele masalo ele o matua isi lesi vai ngari ole o uma ole a mo lava no scholarship ia la to walu ia no mai le o tamaiti tala ia le refund ia o nga fai la to wivi ala ele o matua ole ele famia so o mele na le o pe o mai tawina o te foi no mai tamaiti a mai la to bank account ona transfer sa ole o tupe tonu refund I tonu o account ka maiti ia ona mato no funo fulai pe ia le o loe matua le ia se me fa pele tu so le foi la tamu fai lo fa ala lo le lisi o tamaiti scholarship ina I ma fai na loe matua ola mo ala to se le ni o mai la to refund tu ia pidi o tamaiti ona ra mele le o mai tawina ole e tala la to refund so ona la mo la no scholarship ai le o loe matua ai sa tau na ave na se lenia fe so ani nei matua ile tam fainga wa onga na foi ola to pasese ia ma me ai status ai leo mai to tala fa ta we chet fong tong ta ai lai le o lo nei matua so ole si vai nga foi le tau foi matua na matala ia masa I ma facilita mai po ola mo wan lai afu ola mo sana no scholarship ia ona na fa mo la no scholarship ia ona mai foi le to tala fa pena foi la ia I vaenga ia le PCT vet ia mala vaenga ia le TVET o tele ola tu la environment free la e free environment o semester la ne o to tele ila tu ia sa environment pe mo over ma se la was fu le sa sponsor le semester lo la a faia sa lo research e la e mana ia mak o ko me kia la nga to fa wa fu lo scholarship semester ne so tamaiti umalana le sa environment free a faila se tamaiti na fai ona matua e mai le stala e sa we pay le sta rowing ola o tupela na la fa tanga tamaiti ele o la matua o le stala fu ila to ia le TVET so ia ulai ta ua ia le communications matua mai le tato university e loai fo ia o lo o ye poleal mele tupu I fa pilio alo fana so ia ula ia tu ala lo to fo ina I matua ia tau tuana tala noi I tamiti onga ia to tala no mai university tala no mai tato university tato student service po I fo finance fa afsilia ia po fa pe email pilio so la fana po le meola na ola na tama polo na lo le sala vea ile lisile o la to envol fu langa sau mal pide kongele mal tupe tongele envolvement ala envol fu so o nisi fo ina fa mama venga tu ina matua pe o fa mama venga na le hotele ana na tam falta to university so ania na matua ia taula o nga fole nei avano e avatu ese fa pulang ina ia no fosila fia matua ole ai ola e fo e mo ana familianga ai le o la po mai fa na uma ko fa fo ia tu matua so ni ai le ai ma ia fa na ai le o silfia matua ta ua fo I nei vaenga le fo ua ma ua sau no nga su nei vaenga ia matua ai me se lo si la mai ia o lo o maua fa mama avenga ia mo ila to o scholarship in vaenga le TVET ia po a onga fa wau fa amtata ese le la ei nei vaenga nei le sau no manino sua e le se ka ku le skalang ile semester le nga uma ngi se vanga o ile sau scholarship au tanga tsa la ver scholarship ele sau le stala ngai free lau le stala ngai le sau bo se lau tong so sa wan vaenga ia TVET vaenga ia TVET ne ale la fa in kong fo la po kalame la na ai ko kong kai lo se lau ia la to fu fa wa ia mai la to mai fo le fo ma ta semester tong se lau lo ia manino ato nei vaenga ia I le fa fonga mai fo ia sau no nga le fionga ia sua ia ono time bil tapo kalame ai na tuche le ni vaenga fi sin ia la o nanga ma le si fo ia ona nga silen ta o chono ta university o le si fo tau o ma lo si le fa lango ia pu lenga ia ma le fionga le polisili ia o vaenga tau tupe wa ka ko ele lo se mane ia esa o kala ko
no money, no singa sao. Yoi, o le vaenga na e ta ua te le whaafonga. A ia le tupe, ok, a le los tatou tupe, ia o fōringa ia, pi mo wha ale fia whainga alue, ngā voi sisi. A winga ia o le nei aso, mal whaafonga le atunu. Ala watu le vano mon muli sua, le aso ufina ngalo, e mai ia po anisi i vaenga te fia sau no iai, a o le whae wina le tapo kalama. Ia, whaftai ne whonga o le polo kalame mo le avanoa. Ia, ve nei tūlai watu fui se tua lalo whaawai pou, ia malu fo i se tātua tunu, o mo ne avanoa sila mai, mamai moa mai fo i le polo kalame. Ia, a whaia po iai ni vaenga e fia siringi ai fo i le au nangal finance. Ia, longo mai, vili mai, ia so tai mai tātou vaenga tau tupe, i le whaamamala mai. Ia e ngata foi lea. Mo matua mai la tau ele lava ia sele. Ia awal matamut. Ia awal lava fa. Olo tele lava awala tapena ina tatu tamafala. Efe sosoani ai ile nei vai tau ole utole. Seleni male fale tono tamawain. Ai awani aveale le utole seleni ia mame fiu ngofi ai tatu matua. Ai ia e mo wala vanoa ia ia le au wala fai ai e ono mo so so ninga ia mo ila tau foi o e o a onga mai fai ngaluenga ma o ia au le fiu ngofi mo ila ai me ia tau se leni e mo e sa ili fai si fai ngata sa ili ia ai tia wai ai le loko e le au wala fai fai e te nau ia manuia lo walo mo le lumanai. Ia su mai tatou ofisa fai fatatano pe a fai o uti faso o ia ia lava no fai tatano ele mai foi le fatangana mai lunga le fionga le pule ia o le fionga foi le pule lo su soli o lo stangata tu mulelo o stangata e tu ava no ma o stangata tu mulelo foi e lot of sosoani foi mo e lima vai mai e mana o mierso so mai ale tu sta sanga ia pe vidi mai fo i pe fai fo i pe su mai le office lo mo la vale va no fai fatata no ia ai ia o la fo i se ngana fo i o le tau tamali i sa mo lo fa fo anga ia malu ave fali i fina ngalo ia e poto lava tau tai ia ai lava te mi sa si ai ia le ato to fo ia le au ia foi mo lava i lo to a titi fai tama lo to ao lima fu mafola e ngata foi lea ia le tawana wina le fa na wina ia to tongi ia fai pe ona tongi pili ma o ia o te tal sanga to foi i matua ia tatu ono sai ia le lava se me o ele tamo fai ia fa mo ile tu mai le so soning ai ia manuia tele ia le fasa sauna toyo le nei aso ia foi lo sunga sai foi mal fata toyo tato proclame ai mesele te ofisa mat avel nei no mo le tu fa tele lo fiona sua ia por faton no tato ofisa por vai ngo tu pe no tato university ao Samoa ia tele o tu ngia tele foi fontanga ia mai se foi ia o fatino ngol nei au nanga le fo pisi time o tato semester no lua le wa ia a avel nei no matu te mo le tu fa tele o no le fa vanga pe o lo time ia le fo fa solo fina ngalo ma le o ta auto foi ia nai vaenga pe on tatala utu ia le to fa ina ia wal mani no mai le tunu ia man ia tele fai vo o nei ko ta ka ko a ko mo vo si no list time e to fa so foi ni si vaenga wala wal fa mani no foi le tunu nai vaenga uma pe ona siringia foi ala i tatu pili ma vaenga fa pe na ia al nei lava vaenga o tai a mo le nga fa tele mal tatu po kalami o Maleifua Mai ia il sa no nga o nei tai au Mia Samoa manatu o leo atoa le nei tai au ia pe foi ona faafetai mai le fionga ia sua mo por kalame ia le fo mo moli se nganga o faafetai mai manatu foi i so vai ia tatou ave ia iuta pe on sa no mta mai le fina ngalo sua ai ta ua te le faafonga ma manino i lau faafonga mai Samoa matua malo mfa na ulo o ngai tono tatou university o Samoa e nai vai nga uma ia o sua foi ia o tangata o fai au o le kalesia ia mai manatu e tele foi lona lofa i matu avanoa ia o to ia lom fa na talo mai mo na ia avanoa me se matua ia le la o tato mo waile nei tai au le
ai tal tonu a mo sisia mano so e sisia tatou polkalame ia mo toe watu foi lon finangalo ia masanga fautuaina pea le atu no ia a nei vaenga o tatou polkalame ia o la tatou se atu mo sina malolonga pupu ia ona toi so atu ai mai si vaenga o nei tai au. Faina ora a lofia I mafatianga Ua avilula Ianganga leanga Ua ole maungangana Ua mamafaleni fasalanga Ua otulafo mai nei leanga Isini tama Fama walunga maloa ea umemo walunga ma eva ai mo walalo ilo ufalo alo talo fairo tau mafai la umanu le sa tuli mai wana ole tua esi la fia lo tau mafai Esili le toa pulelo na loto Na ilo le a eu le olo Le a isita si e tu fa amamai le nei o langa E leo le fale le meta ua Le anu fale e fa amumua E tawe le tua le tangata E moni lana tautua Itali lava iloi mata Utifa amangalo Malo uloto mawalalo Uafa dile poto Fa asa usili oloto Ole poto ilalune Ole vali lunga Esili le toa pulelo na loto Na ilo ole a eu le olo Le a isita si e tu fa amamai le nei o langa E leo le fale le meta ua Le anu fale e fa amumua E tawe le tua le tangata E moni lana tautua Sau sili ole fa mo lunga pese mai o mo lunga ka nga fu ile kala ya ni bukane sa ofenga ya ole me mo lunga ole mukia lava ngai o ya ole kosi ni ma ole fa mo singo mo malo lava malo le na sa wa ole mo sai male loko ma wala lo ke ka kingo e ya ile vale aso e fa e nga ye mag malo be ala for o sai ko ngai o mai le
mas fau wanga wai ko fula baka ko mama fau fau ma wangi kau mio ka ko la ngonga ole ko mangu malu e fa so so ele ka ma kena ko mo ka le to pulelo na loto le lo le a ele olo le a sita si etu fa mama le ne olanga le o le fale le meta ua le anu fale e fa it's a really too early tangata imoni na tatua esili lito pulelo na loto na lo le a ele olo le a sita si etu fa mama le ne olanga le o le fale le meta ua le anu fale e fa it's a really too early tangata imoni na tatua La musica nei tato e mattassi ai al pule a ya fica e fai le neyo langa se o le fia laba tu sama brothers fa fia in lo wanganga mana tu fo yo le neyo langa ele tu mau ele to ya fo se salamo ile tu ngama ne e fanga lo le tata longo amase fa Samuel la patata Seba mai soleva Eba mai musica atama Ole tu sama brothers Asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai sa upana Tupulanga afai o e ona ile aba Fai mali e masu e mai sa upana Se ole fia ele tai ona mapatia sa ole fauka go ole happy male fia seba mai soleva eba mai musica atama ole tu sama brothers asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai sa upana Sama brothers asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai sa upanga seba mai soleva eba mai musica atama ole tu sama brothers asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai sa upanga seba mai
ole tui sama brothers asalan se ngana la fo inu o mala asiva mai masu e mai sau pana se va mai soleva eva mai musica atama ole tui sama brothers asalan se ngana la fo inu o mala asiva mai masu e mai sau pana. Fa talo fatu le toe tali mai o le tatu por kalame o le Maleifua Mai ia o le nei vaenga o tu sa o tu lungo o tatu NUS TV channel 8 me se foi tatu penga o famtalanga ia i lunga i so se vaenga o lo hape announce sila mai so se vaenga lo langi o mo mai lungo o tatu fasalanga nei ai me se foi ia o le sila mai se tatu o tu no i lungo o tatu TV i so se tafo sa mo o le nei tai au ia o le ia i foi se tasi o malo fa pitor tatu TV ia mal po kalame le nei tai o le Maleifua Mai ia le uma fa tasi ai ia se tasi foi o tamali o ia foi se ofisinia i tonu o le vaenga e fa pertaina o le properties and maintenance ia po o le vaenga tonu lea e fi to i tonu ma le vainga o mea to tino o tula fono ma le malu puipuia ia o le aufinga luenga mali ma tamaita ia o le uma fa tasi ai ia ma le fionga ia tupai jo te filo ia o ia le se tasi ofisa sinia ma lo so fu mo ia pai ya pata lo fele so mo pola e me se le nei po klame matango fi ia e fa ftai tele atu tatu po kalame i le mo o so to wa noa ia ona e ta ua fo ile o nanga nei le fa fonga ma sila le tunu wa o si va nga nei o le ai mai tau ina fo i tau sanga ma le tele tau sanga walu e tele na fai tio i le tele fo o ali ma mai tai a onga e mai se fo o matua i le va nga le mai tau malu puipuia ia ala atu atu ia ana ia fo ile amata o se saunoanga fo ile nei tai au ma sau fo le sanga fo ia wa fa fonga le tunu ile po le atonu ale va nga ta o le properties and maintenance yon ta fa solo tu le ni si va nga malenga fa lo after le so mo pola ole au tu le pole manu lau ti o ngā ruenga ia le property and maintenance pe le ta mai lava ele o le tūlanga le o le puipuia ma le whaalileia o me tu tino i a seta ma i lona tūlanga fo i lea ina ia umi longa whaonga ina ia e lona ngata fo i lea ina ia whao sofia ia alo fwem whanau e miso le mamalu lea tunu o lo mai e au tau ina tono university ai ia le lei le se o manga fea o onga ia e pia o le tele na le ngadwenga le matu se fea le ngata ile o le fale le le o to tonga tango tafo ia a se tai o le i ofi moli ia ia o tulanga le ia le me o tato pam vai ma tulanga fa pe ia e pia le lifa ina ia so longa le ia awa onga ma su enga fo ia le lo mone e pe o vaenga ia le lifa ile o nanga lo fio o isi vaenga ta ua ile sisila le tunu ia le ufa fonga o le malu puipuia le io assetale university ina ia le leia o nga auto ia lima tama ia o nga ware fenga ia fo i male ola o ina i tono le university ele ngata lai nei tatu lo mo papa ngala ia fa pena fo le tele o sila mo pe ole ang fa fo ma im tua tatua o nga fa sila i tai mulinu ia mal tatua o nga le o il tatu campus il moteli sala fai io vai nga umala ia le au fiel sau no nga tupai e isi vai nga tau pe ona lalo la auto nga lu nga ole o vai nga tau security se vai na fa manino ia vai nga ni fa mon e tse le vai nga tau te le o nanga ole o sanga le mule o alum fa na le nga tele so se la vai asia si mai tono tatu la mone e le ngata mai i tsava le veoi le ngata vo i leo o ni fa vla ve ono tupu a le sanga le mu fo yo tatu me tu tino lo fa pe ona fa ngai na tai pe ola savali ia
ia matulanga ia mau le pasanga le mule le soifua lau tele man soifua man wio tangata o mau lo fa peo na sia sima ia manga mai tono le lau mone ia o isi vaenga ia anga I mai ma tamaiti ma tua ma malu le tunanga e intula fono tatou I le ulfale me o tangata tonu ia ora fionga I le taimine o lo o tu sao no a so sis e tsala ona fa peo na to va mai tonu ai vaenga e mata I tu pe e taula ele ia nga nuenga le security le mata I tu ina le oni tu langa fo I e le ono vai so a pe masalumia ia wai le na malaina ia ia vaenga I ono fa o mai tonu ia fala o fa saina le nga tele e ini fa mo fa bla tu fo yo ni ese in ia pe che we ni au penga me fa pe e mata I tu ala le security o le timi nei le ia ni masini fo ie ma fa yo nei roi me ia e pe lo fa nga le poto masan le tilo ma le sila fo le vaenga ina ia chau mai chau wai ia vaenga ia po ia se tu langa fa pe ona tu lai mai I tu no ale o sanga le mule ma puinga mo tanga tala tele uma yo le o le fesili le la tanga tu o fa pito au ngafai ia li mata mai ia onga o le a se tu la fono malo se lo tau fia ile nu ava ma tango fio le vai la au ma fuala au fa sai na tono university ia mai le puinga lau tele le te sau no e fa tanga le e ni tau sanga fa tanga ina wa e ista mi tia onga wo wa tu ma le tai ono su tau sanga le te si dai e to ina ma na o le ase ma fortuna fono lo fa pe na ona ia e tau sanga mo fa tanga ina mo me to no university lo so mo pola le ai se tu langa fa tanga ina university ona fa u fale me tonu ia vai nga so se fa sa ina ia pole tu langa fo le tau mafa le ava malo si tonu le o le lotoa e tapu uma vai nga ia e le fa tanga ina I tame I so se tanga ta ona fa pe ona tau ve na ia vai nga I tonu ia ma we fo e ngam tu la fo no university fa pe ona lima tai ina ia fa salanga mo vai nga ia ai o le tali le na e le fa tanga ina I so se tai ona fa u fale mai me tonu le toa po la val matur so ifua e le fa a fa ia le a onga e le fa tanga ina ai ale au finga lu e onga tase le ia la au finga luenga ia male matamitia onga le tulanga le e so se si la I tonu le toa le fa tanga ina ia taimi e ia me u fa tu la fongo ina ia pe nai fia fo ia mai le o le fa tanga a o le lau te lai e te lo te ia e le fa tanga ina le tulanga le so se vai ngol fola fa sa ina ia fa pe fola malo son tango fia I te mi o le fa ia o onga me fa pe se va ngala ia vai nga ia fa tulanga ina ia o ia se fa tanga na ni me fa pe ni fia po la si me ai ale e fa fel va nga le o le tau mafta pa fa mo le tupa o tonu le no toa o tapu a to le tau mafta pa I tonu le toa va na fafu ai sai ele le tula fono se fulu lima mita mai le fale ia sai mo na fai on tau mafala le tapa ai ia e per te miele nei wa o tapu on tau mafasta pa I tonu le toa ia fa tai ia vai nga uta ia vai nga le puinga ma sanga le mu e ia ni so fa se ana o mai se tai mi o so le vai nga yo ta vale mala tula au pese ia mal to inga sa ale sa wi tono university fa ina fa manino na ia va fa mol o le se le vai nga e ma tai tu pe ta to le ma malu yo le lo toa I tu langa yo le fa so sai o la au pese ma sani ona so na tai na fa le tele e ma tu ai e a fia tele o onga ma le concentration na tamai tele timi le pe a so na fa le tele ia tele la na ta ofi security na ave le fotuanga ia e tele ana ta ofi la I fa fo pe a ma ave fa fo le ta vale pe a fa pe e le tu langa le so na tai no o la o pese ia fa le tele ai le fa tanga ina I tono le university ia tu inga fai ngai fai ni so tupulang lo so mo pula le fa tanga ina le vanga so se tu mo se ngai e a fia ai ia le
le tūlanga la o ina mai le sona pisa o. E o fui le tala noa e so ona pisa o. Ia e lava security la tau te controlling le vaianga le. Fua tau vina ia le pe i fa la po tonga ia tono vaianga le se university pe atu ko me fa pe. Ola ta se mai le vaenga le o aseta le university wa isi vaenga ia le na sa no ia o le manu lau ti lava le tatu vaenga le o lo ia me to tino mar sa ngale mu o le mo ni aseta le lei ia mani me fa nga luenga ina ia fa tino ia o ngal fa na e ini so aseta o fa le nga ina mai tawina so se semester lava le tatu wa ia ale puse wor tu lo fa fonga le tunu ngau se kesi le anga ngofo ia tusi ia mo meu tono falta ele ia maande alfa fonga sa mo o le ase sila le vaenga ia tu inga mi onga fa tino pe ia ole te mineo na ole faisi to ngau le ofenga le ngali security mo le fa peo na matai tu vaenga ia pe o tau sanga umai sa o sa no ngam polai o le tele lava vaenga i fa le na ale male pele peta tu kesi ono foa ia o tonu fu o fale le ta ua wa ta ia fa ata ma mo meu sing fo e fu veli ia ma le tele la voisi me e fa pena na fa le ngai nai e fa de tele o le tupulanga ia no ta inga fo le a fa o fi o no fi ia lo ma fa na ia mai la to mo fo ma le tonu o lo a fi o mai fo i le la mo o le university o le asista tatou e tau tatou tau sin fa pepele a tono e umi se nga mo si fo yo nga tupulanga o lo manai ana no ta inga nga na ia fa ti ia vai nga le fa la nga ina ia o meto tino ia ua maenga ia ta ua wai o lo li potia i tau sanga uma le va mo alom fa nau ai le o ia se swinga te le uma i fa le semester e le anga ka ku ke le o ka ku asita ia e le se tu ia lava alom fa nau lo au ngai kongor ka ku university o isi va nga ta ua pe na mai tawina o va nga ia o la ia po ofu dia la mai alom fa nau mas ko inga kai li se ia fai mai ia o lo ama na tu ia mal tatu por kalame o Maleifua mai mal fa fonga me matua ele fa pe o le university wow mai ele alo mal fa nau ia na sau lo le fa iskai ele fa yantu ese value si le o langa fa o ina mal tatu culture la se sau no nga e fo i via va nga o lo mai tawina pe tai mo por o le tatu university o mo na ele dress code ia po o tulanga le fa tulanga la yo tama chai ia fa pe fo ili e ma ala o social muri a ai le tulanga fo ile o fa tsa simlanga no mo ila ia lo ai le tama chai ia fa pe fo ili ia wai pe fa pe le tsa so watu no fo ile e tsa mai o la ia le tu ai nga tanga chai ia Malaysia me o tu fo yo le na ia o le ngaluenga le matu ia sa le o le identity le se fa upunga i lo se o manga e tala mai o au mai afio mai pe la ta u te va address code le university ru la i le to ina o fo ile ia vai atua fo ile ia ni tai au i o fo ai fo ia pupu ia ma o fo i le tau le ni lima ia pe ia nau i le mai ngai e tapu i vai ngai ia ta ua tele nei vaenga i le whaafonga mai si o tātou tunu ia o nei vaenga ia e pi e ma i le vaia mātua o tau i li mtamata ia o ngal vaenga leo lo sau lea o ngā ai leo ngā whatia i le mālosi ia o le mawhau na tau ave le me o le ofu ina o le ofu hoi le whapea o le ofu ai ofu o le ofu na ia leo sau no manino le sungai atu pai ia e ta ua i o lo fai tau le fo ia tātou statues ma whai whaavai nei tono kānena o lo o mai a toto ai i le toi ngā la te saunga la mai tono tātou university ia mai manatu o le a tātou se e sina malolonga pupu on toi te liu mai leo tātou e whaawau tātou po kala mai nisi o vaenga o le asau no toi foi tupai ia e tanga wha manino atili ia nisi vaenga o le ase ia le tātou po kala mai nei foi vaenga o le tai au malenga whaaloano
ai e tele ulu fale lotoa e te tau lava ona fulma o lima o lo ia i lava se te pua uma ona saunia e a ona mulmulita ia i le fuluina o lima ia whaonga lava nisi vaila au fulu lima ina ia mautinoa lo malu pui pui ia mai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatu fale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatu lima i le taimi e mai ai ona whaonga i ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono o le tato o lotoa. A e a ngai le pasi, fufulu mua mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina, pia whata aua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le wha moe moe e ao o na wha lau tele. Tātou ngā lulu e wha atasi mo le malo lo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Lima mama, whasau i ngai leona. Ua toi so atu tātou pukalame le liva e ngol tai au i le whaafonga mai asi o tātou tunu i lunga o tātou NUS TV Channel 8 ia mesi fu i lunga o tātou penga te whailangi le te sila tu sa o mai ai ia a o maa whaasalau atu foi ia ma se tasi foi o ofisa sinia i tono o tātou universite o loa foi ni tau sanga o tau tua i tono o tātou lau mua ia le sungale ia tupai ia leo ma maa whaatasi atu e isi vanga tā ua tupai e FFC ni e foi lau au nanga i vanga i o le tango fia e tamaitia onga o mea whainga luenga i le o i eilo lātou se whaatananga i pele o le tele o isi aso tate alu atu i whalea onga ua ki mo ri leo te tea, ua ki sulu, ia ua sulu le ua tango i le whangu voile lea e mo le whangu ea voile le whangaia ki ngai mōpo le safety voi. Ia maisi a vaenga ua tango fia o la se sau noanga i a vaenga, mlenga whalora. Aftai mulpola. E tau te le vanga leo a siringi ai onai. E ta sile vanga le e fai si fio lo le siringi ali investe o lo falmi nei to sang te tasi o le tisi. E pe te le ona e maua e security ma me tau ina fo. E pe ta alo ta me te timo lia ma a me se sulu ia. E fa be foi tono poto a onga. A uma na ki mo li ona tu ole le poto ai ola ia mo li. E maili. E fa pe na ona ia a to ai foi la ma le tele isi a se ta to le le ona fa ngai na alo ma fa na. E pe la le ngale a security le fai o le tau ma fai ia fai ti. Wai lo tai ia e fai ngata ona tau fio ma vai ngai. Ia to anga la vai e ma tai tu ala le sa vali temi mo. A mi se no fuanga ia fa poto i tamai. E pi no fuanga ia to poi vai ngai. E te la ta to me to tino voi le e te tauna langona le nganga le ia ta to umala ve fo ma lo ma fa na. Ina ia puti i mei ina ia pia le tala na vetu ina umia ia nga ele ngata le umila nga ia ai fa pe fo ona fa sa ina i se vai nga tupi e wai fa nga yo ia tupi ne me umali si vai ngo me yo o tatou fango fui mu yo fango fui mu ia e no na pine ia tele na se ia tamaiti ona le ma fai fona loka ina me o me le alo na tu ia na le pine wai ia o ngā le te me tu poi whawela. Ia e pia wa ia malwhano noi vai ngai o nei pia ta alo ini si
o le whanau ia o le pe o le tala le la le tō ngau lau whingalu ia pe o le tamesanga security le sipito e pasi atu le sipito le ua ia ai o le tūlanga lai po e ai tupu i fos whawhitau ia o le se pautai tonu le whangu le e whapeo na i se whaenga o au whaitotoa Weisi meo kako ki o paipa e olo la le vai e mo foka ki a pipa ho ia ma olo la le pio vaenga uma ia o tutono falta ele paipa na ma paipa fo ie e tatafi au I fafo mo le COVID-19 ia e whapena ona ti ona ole pe le ise nganga fo ile e whape i o le mea tū tino tātou pe le whape ia lai e fo le vaenga lai ia pia tāua le manatu le malangona le sa wha ite le amatang ia langona o a tātou mea uma e mō tātou ia e mō alo whanau o le alo e lango pili I le mea lango pili a onga le kongi ne o le alapa ia malau whasau whanga malau whanau ia e tāua tele le pui malu me ina ia umia se teimi o ngai ia le titi fo se tupe alu e whale le ai ia e me se fo la le pili o le vai pe o me ye lo le tisi mai vai e fa titi le fo yo le se lenio lo fa pe ona fa nga tongi me ye lo ia ele ma fai la ona fa sa ina me ye pe a le langolongo sua lo ma fa na me la to mo lo fa pe ona to wa mai sai fa manga mai fo ni ta to university ma fa la fa sai tele manino tele ia va nga wa o mona ta o to ye le fina ngalo tupai o le si va nga ta o tupai e mai tawina o le whaongaina leo tātou whalele tā ua tūlou le whaafunga mai alo ma whanau e misifoi lau tele o le mamalo o mātua lo tāpua mai. Le whaongaina leo whale le tā ua le uwhainga ruenga e misifoi o tamaitia onga. E ei le isi tausanga mai lo mai tauina pia. Ua mwhai o na ulwhale i tamaitia onga I whale le tā ua mo le uwhainga ruenga po le staff. Ua mwhai o na saule tūlou le whaafunga mai a vanga I tā ua whaafine. Ua mwhai o na o whale o tamaitai. Ia whapena fo ia li. Ua mwhai o na lātou o I tsono whale o tamaitai. Ia leo koe ngā mea fo ile le whapea I leo mai sisi. Au le hase sau noanga manino e toi wha manino. Ia vanga I o tūla whono le whatangai na ia vanga. O lo whionga mo pola pe o tūlanga I o tau mwhai lava ia matai tū. Ina ia whai titia vanga ia. Ua uma ona whawasenga uma ia whale le tā ua I tsono o le lutoa. Ia whale mo le staff. Ia whale o whapeo na whasino mo alo ma whanau ia mai whule o tō mai o ina. Ia whapeo na la tō whaonga ina. I le whaonga ina fu ia tēne na mai tau ino le e pei ia le vaenga na ia tūlou le ngana e whatau tala. I tō tono whale ia mai e tēla tato meo lo whalanga inai. Ia e me se a ia le teimile o onga wolpe o le teimile te le ele lou da whale ia. Le teimile le whangasoa o onga. Maro tamwhela ia tatou security e monitor le vaenga lea ma whautoa ina ia tamaiti. O teim fo ia maua ia tamaiti whapea ia ona awe le tatou council fo ia o tamaiti a onga ina ia tau whaatou tonu mali. Koe mo ia le Weli University. Ia pe ia alo ma whana o lo mai male. Male ma whau lea ia pe whaale kia fu le pe le kia whapea ia o me ia ai lero. Ia o le alua ia le tupe mātua le pili le tongi matulanga whapena. Tulanga fo le vaenga le lo whale o le tupawa li I whale tā ele o le tupawa tamaita. Ia o lo o ele policy e whaasaina le vaenga lea pe whauna tā ua tulanga e whawhawhina. Ia o lo o tamwhai malosia tato security e manitoa ma whautoa ina vaenga ia whaamalosia ia tau tāle ta iala lea. Aua le o ia tamai I le whale tā ele o tamaita. I whapeo na whio I whapea. Manu pui wai e vaenga e ono a awhia ele se o manga o le tamateine ia whapea fo I tutono o whale ia. Ma whalo aro ora uwhionga. Ai mai te fwoi la tamaiti e wofa o ngā whale le au whainga luenga po le staff. Le fwoi mai tau ina ua maua ini se o vaenga. O le tūlanga e whaisi o ngā o le vaenga lea. Ia ona o le mea fwoi leo leo atu whaaleanga, ma whaota, ma whaala pisi tutono vaenga nei. Ia, ona tua ia i leo le au whainga luenga. O le maitau o le atunu. Ia, o lo mwhai peo na sau no mai le whionga tupa e o whaululu ai nei vaenga.
ia o lo fa pe na ona mata i tuina nei vaenga nei ia wale malu pui pui ia o vaenga uma ia ona ole time fa tula ingal po kalame e msalo mo fosi se vano to pa i sport kalame ia na tau fule to e vatu e chele yo nei fisili e fisingi e foi ia le por kalame nei ia mai ia sau o le ase sau noanga muli tu pai po le ase vaenga te fia sau no muli fai o tapo kalame ia e mai se foi ia o sau fau tuanga e ave le mamalu o li matama ita ia o ngai tono le university e mai so le o finga luenga ia mo le nei ta ia malenga fa lo Sai mo pola. Mo el fa tai mo po klame mo fu se leo nei fu i tu tino le tata university o se na ngona. Ole fau tuanga ia malenga fa lo. Ina ia mo alo ma fa na o fa pe na to va mai i le tata university. Ia o mai i university ma le langona. O mea tō tino ia, e ni mea tō tino se isi. Ia langona tangata o mea tō tino a tātou uma tātou te pui whātasi. E le se ngā luenga pēna o mātou nei, ia po tātou. O le ngā luenga whai whātasi uma. Wa ale ngā lue whātasi. Ia manatu e le o sona tūlanga mawarunga le pui o mea tō tino ia ina ia pei au le talana whaiatu te mowhana. Nei o misi teimi o ngā ele ngata mō tātou. Ia o isi au nā tupulanga le e luma atu. Ia pe o le whautuanga lea, lau whionga mulpola. Ia, o tatonu lewa whai wai i le saunoa ngā sunga ia tupai, le vaenga tonu leo le whautua ina fo o along whanau, misi fo ia leo whi ngā luenga. Ia o se ngā luenga fo o le tatalo le ngā luenga e whai e ngā rua e whaatasi. Ia ele se ngā luenga fo i tau ave pitu tasi fo i le whionga tupai, ma leo whi ngā luenga, ma le fo i tū o le vai, i la lātou voi au nanga ma le tau tua whau au. Ia o kako ngā luenga e whai whaakasi, tātou te ngā lua whaatasi fo i manai au securities, i o nei vaenga fo i o lo whianga i ma le maintenance, po le whale lei o meto tino. Ia na ia le leila au nanga, ia, ai moli atu le ngā whaaftei tele tupai, whaaftei tele lava i le lau whionga, ia u whai lava oe masui fo i o le ulenga fo ia le vaenga fo i o lo va ia le saunga le mua me to tino le university ia le whionga ia tuala ia mo le mo moiso no ia fa mo le atu le fa te tele tatu por kalame no lo sao tele foi o lo pisi manga luenga ia au fa vangu no foi nei tai me wal fa fonga si o tatu atu no man wi tele ia nga luenga ma tau tu lo fa tino foi nei aso fa te tele mo pol ia o le tatu por kalame na Samoa le vo e sila mai fai unga to tatu por kalame pe ona mai ai ma se tasio malo o tatu por kalame se tasio office si ni tono le university o Samoa ia le fionga ya tupai le lau fai o to le neva nga manatu ia le lava na ato li o lau fa fonga ma sila le neva nga tai o por kalame o tang fai atu le university ina ia fa manino o unanga ma tautua o lo fa tino i vanga se o le university manatu ia a faina ia foi se ngana o pa o papa ia po se fa talanga foi o se vale lau fa fonga sa mo ma tu man pa tu te manatu ia ma tu ia lau fa fonga a ia te fea foi ia mo tu i fu le vasa lo ni tu a fea foi se talanga po se talanga ia al talanga le ia so fa i o tatu por kalame manu ia foi vo sa mo manu ia lau fa sa saunga manu ia fe au nga luenga tatu to e fe lo ai tu tau mai la so ta ia i le tu la la vol ni le iva i su mal tasi i lungo lau TV valu po lau NUS TV Channel 8 ia mal tele o penga te whailangi o lo e sila mai ai tātou to e whailoa ai i le aso a tai au manu i tele nei aso le lofo le li soifua. Husband for you. What? You will wed Jafar. You're speechless, I see. A fine quality in a wife. I will never marry you. Father, I choose Prince Ali. Prince Ali left. Better check your crystal ball again, Jafar. Prince Ali! How in the heck? Tell him the truth, Jafar. You tried to have me killed. What ridiculous nonsense.